Digamos que hemos elevado la maternidad como una experiencia súper romántica y perfecta que nos va a proporcionar felicidad y satisfacción constante, ¿no? Y resulta que la realidad no es así. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants au quotidien est d'abord extrêmement fatigant et surtout c'est très ennuyeux parce que l'enfant par définition ne joue pas avec vous. Si vraiment s'occuper d'un enfant était intéressant, beaucoup de gens le feraient gratuitement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc au quotidien, c'est infernal, vraiment c'est très très dur. Et je pense que quand même la société d'une hypocrisie totale quand elle prétend que c'est épanouissant. Non, en fait c'est épuisant. On pourrait monter un centre d'appel pour les parents épuisés et je pense que le téléphone sonnerait sans arrêt. Dentro de lo que yo he podido investigar, he encontrado dos respuestas a esa pregunta difícil de la mujer madre que de pronto siente dudas sobre lo que hizo, es decir, dudas sobre haber tenido hijos. Una de esas respuestas es una respuesta muy complicada, que es la madre que abandona a los hijos. Normalmente se dice de ella que está enferma y se la juzga duramente porque su rol, una vez tenidos esos hijos, es cuidarlos. Pero también conocemos muchas situaciones en las que los hombres que han tenido hijos y que realmente se han arrepentido de haberlos tenido, se van. Esos hombres normalmente reciben un juicio menor sobre ese mismo abandono. Las mujeres a veces quieren tirar todo por la borda o incluso algunas hasta se cuestionan si ha sido la mejor decisión que han podido tomar. Y de eso no se nos habla. Es un tabú. Oui, enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes parents qui ne se rendent pas compte de ce qui les attend en effet, ou alors s'ils s'en rendent compte, ils se disent que c'est normal d'avoir des enfants et donc ils font des enfants parce que c'est normal en fait, ce qui est parfaitement, ce qu'on peut parfaitement comprendre. On suit des rails, on se dit bon, je sais pas trop ce que je veux dans la vie, alors tiens, je vais faire comme les autres, ce qui est, on comprend très bien puisque je l'ai fait moi. El otro escenario es el de la mujer que hace de tripas corazón y intenta reconvencerse a sí misma de que lo que ha hecho está bien hecho. Y esa es una mujer que se vuelve ideológicamente defensora a ultranza de la maternidad. Y en ese discurso intenta convencer a todas las otras mujeres que no han decidido tener hijos, porque necesita encontrar en las otras una confirmación de su decisión. Es decir, si todas estamos en lo mismo, es que tiene que estar bien. They say that if they could go back in time, with the experience and the knowledge they have today, they wouldn't have done it. It was a mistake from their point of view. The reasons the mothers related to are the heavy burden of responsibility that accompanies motherhood, loss of time, loss of feeling of the previous self before becoming mothers. This certain kind of relationship that someone depends on them, that is unbearable to them. Recordo en un taller una dona que es va atrevir a dir que de vegades li venien idees quan estàvem al cotxet amb el bebè amb un carrer que feia pendent de deixar anar el cotxet, de deixar-ho anar, amb una pendent. Evidentment no ho feia, ho pensava, però això la culpabilitzava moltíssim, perquè ella deia amb el grup, és que jo no sóc bona mare, com una bona mare, i jo m'estimo molt el meu fill, pot arribar a tindre aquesta fantasia. I automàticament amb el grup van sortir altres dones dient que els hi passaven coses semblants en determinats moments i que en canvi estimaven els fills. We regret everything. The list is so long. The only reason that we are mesmerized and surprised by the fact that there are women who regret motherhood is because motherhood was pushed beyond the human experience to a kind of a kingdom which is unhuman, and this is why, one of the reasons why so many women are collapsing.
Et la vérité, c'est qu'on cache la réalité. La réalité, elle est difficile, elle est complexe, elle est par moments enthousiasmante, bouleversante, et par moments très emmerdante, très ennuyeuse. Et j'aimerais bien qu'on arrête de déifier les mères, la bonne mère, la sacrée mère, la sainte mère. C'est bien plus difficile que ça, et peu d'entre nous peuvent dire « nous avons réussi ».